kayong ay aagi. Babarot siya babalasan, nan ka kay manwino nan kapisan. Nilayan tao ay tutuwan, at magay amag na sa slawan. Way anos nas tunggalan, pagkamat kung may kailangan. Nilayan tao ay tutuwan, at magay amag na sa slawan. Way anos nas tunggalan, pagkamat kung may kailangan. Nilayan tao ay tutuwan, at magay amag na sa slawan. Way anos nas tunggalan, pagkamat kung may kailangan. Nilayan tao ay tutuwan, at magay amag na Okay, so dito nga programa. Dito nga kanta kati sagsako tarati ako iti Showbiz Cafe and Restaurant Talisur to Babangat. Mabaling kayo dumagas ng kape mga agmerienda, kayo raman anda kati nakakaimas ng makamakan niya specialitida. Ada iti rice toppings, short orders, snacks, kendan tumapay. Mabalin nga pangivinyuan kadito special occasions, no nyaman dito okasyon nyo. Kaya iti pagmaitan na kataga-asit tarda karito catering services para iti kasar, binyag, birthdays, meetings, kanda dumapayapo. Sa bulan lang ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, uno naman ang ulit ko sa Lancelino. Showbiz Cafe and Restaurant, Tarusurto, Benguet, awan ti problema iti paradaan, naglawa kay PTL. Libre pa iti wifi, pati broad coffee, libre. So saan pa kayo mga kaibigan? Napagdagasan lang. Dito Marcos Highway, Showbiz Cafe and Restaurant, iti dumagasan nyo. Alright, Showbiz Cafe and Restaurant, Tarusurto, Benguet, at your service. At dan ito na palabas ang 12 minutos kalpasan iti alas 6 iti Sardam. DGL Aligribanes bong saling kay makatadwan yan al 7 iti Rabi iti rete programa tayo DGL Special. Okay. Awan pa ini DGL Anging. Wala mo no makaumay unahan. Naka-live tayo iti DGL page and of course iti YouTube channel tayo DGL channel. Yung bagni-bang oras ti amin iti syudad iti Baguio iti 13 municipalities de Benguet, Tinterong Rehiyon, Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Naraksak at nagasat ng sangbayan iti programa tayo DGL Special. And of course, amin na pong madanon ng iti signal leti station tayo 98.7 radio sa dinuman ng aluglugar iti ayan yung po. Text lang tayo 0938-632-3717 para ka rito i-request and indications yun. Okay, dito ang programa isagsawa tayo rito apo. Dito ka barbarong sponsor tayo. Cordillera Beach Resort located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpod. Ada iti swimming pool para iti kids can adult
And of course, beachfront, restaurant, resto bar, no, kahit yung Agbar Apo. And rooms rooms with fully air-conditioned. Yan. Mabalin na po nga pag-vinyuan karito special occasions yo or exclusive nga okasyon yo apo. And of course, team building, mabalin matlang. Iti ka na yun ang informasyon, mabalin yung kontahan ni Suda 80929-371-5606 or 0930-320-3012 o nabisita lang iti Facebook page niya, Cordillera Beach Resort. Yeehaw! Iti pagmayatan na kat Kailian iti Cordillera iti makinbagi kan mangiman maniharapaw. So, supportaran tayo rito at Kailian Cordillera Beach Resort located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpod. Yan, shout out karito yung kadwang biyaheros. Biyaheros na tatang pangbasahero apo para dito ikadwang taxi driver. Sila, hello, kumusta? Yan, nakarito yung madama ang kapkapi. Nakarito yung kapkapi dito si Lauter. Kakaro dito kapi ani manang Judith. Meron shout out kinyami dito. Ito Jungle Town. Sigurado ano ti kapkapi dito apo. Yan, kamusta? Kamusta ATR Ricos tayo? Kasama ka rito ay jeepney drivers ng sweet lovers. Karkaro jay driver iti Buyagan. Yan. Driver ti Bizarre. And of course, driver Jared. Ng Brian Joy. Yan. Yan si Mr. Romel. Kamusta? Nakadukan sa niya. Yan of course. Taman kablaon man, the driver iti exponent ni Manong. Alah, pasensyahan kung nadamag yung tinagan mo tatay. Nakasabay ka nagkapi sa Jay's Lauter tatay. Yan, amin kayo apo. Yan, nakamonitor iti rate programa iti digital special. Iti kadwa nga taxi driver sa iti Henry Silin Taxi, Sigurd Myrtle Taxi, and of course iti 7004 and 7022 po Laris iti management ni Ma'am Aurora Marero. Bueno, may sabay mga samiwan. Sa kabay itong ato tuloy iti programa dayo DGR Special, mga kaibigan. Manibur pa lang dito 98.70 Radio. Ating mga garod itiman kagasatan Musika ang bangyat yung version ni Miss Giverline. Nukas pangarigan, dyan gawak siyugdaan. Agmuwa kumaan, dip-dip kan, udiyan tango siya. Sikang bangak, idahin na kinustuan. Ang kanang to'y mapasama, tahadip kan, sapay kumasikat ay man kagasatan. Jud numan
mata say mayat pantong palanta. Sikang bangat idahin na kinustuan ang kanang to'y mapasama tahadip kan sapay kumasikat ay man kagasatan. Ang kanang to'y mapasama tahadip kan sapay kumasikat ay man kagasatan. Sapay kumasikat ay man kagasatan. Alright, lagyan tiipos na tayo. Oh my goodness, Babski ah. Parang mukhang masaya ka ah. Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness. Alam mo ha, Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon ha. Ay nako yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon ha, Robin ha? Country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong Wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness. Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa. Oh my goodness. Talaga dyan. Segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness. Talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway. Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng Wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo. Di wow. Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 809202195777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Okay, hindi man pag-imanan dito ang sponsor tayo, Smoke and Barrel Resto Bar. Kit padaanan na po, iti may sa concert for a cause, iti Aweng di Cordillera. And of course,
in partnership with the Tropang Pochi, Edsenco Community Volunteers, in coordination, yes, in coordination. And of course, prisons jump for a cause. Let's save 2 more lives. And I think my suggest Smoke in Barrel Bar, 4th floor, Summer Pines Residences, Marcos Highway. And on June 9, 2023, Friday, at the oras de las 7:80 onwards. And tickets price 100 pesos or pay each pay. The beneficiaries tayo dito ay ni Ma'am Roslyn Bakot Aglasi, diagnosed with chronic kidney disease stage 5. Kay Ma'am Rodora H. Abloyan, diagnosed with invasive carcinoma of no special type with lobular features of right breast stage 4 bones. Okay. And both residents of KM6 Asin Road, Tadyangan to Benguet. Okay, nakatulong ka na. Mag-enjoy ka pa. See you there. For tickets, just look for the following. Mr. Kagawad Argis Flores Balogo. Yeehaw! And of course, Ningapsat Job Udan. Ningapsat Melchior Pahito. And of course, kini Bro RC Tagtagon. Ningapsat nga Jilay Durabels. Kani Edi Abloyan. Romeo Aglasi. And of course, kani Cap Feliciano Buyaga Alipda Jr. And available tomat niya sa J entrance to enjoy Smoke and Barrel Bar into June 9. And kita mo na pagyaman naman haniya po Councilor Gabino idito po Benguet 80 panagprint 80 tickets libre. Thank you very much. Ito pa nag-sponsor. So dito ko na po hindi Concert for a Cause or Jump for a Cause 80 Aweng de Cordillera in partnership with Tropang Pochi and 5 community volunteers. Yes, 5 community wala pa ma. And of course, iti Summer Pines or yes, Smoke and Barrel Bar. Errors ang ticket alas 6:20 also 80 rabi. Kaya di promote yung naman yan nanganak matipansit na tayo. Yan i-promote tayo man nito ay 3-in-1 events 80 tapi. Anya dito yung 3-in-1 yan. Kas lang nga di kapkapin nyo po. Pwede man nagkapi iti 3-in-1. Ada kapina, ada iti creamer na, kan ada iti asukar na. Alright. So, ada iti car show and car sale. And of course, first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Ken Pasini di Igorot. Dedikat mga ito na May 26 to June 4, 2023. Sa Adivay area, Wanga, La Trinidad, Benguet. Free admission. Kapsat kahilyan kahit PTL ko idam. Okay. And dito car show tumawi sa gito ada iti vintage cars da open entry para karito tag Baguio kan taga Benguet and registration until May 24 with minimal registration fee. And of course iti may hadwag at mauawis mo lang na gito ay second hand cars and truck sellers who are interested to display their cars trucks for sale for minimal display fee. Halang ada gitu ya po iti makita yo sadya no magata yo sadya dapat gitu brand new nya may tadi gitu kompanya iti Toyota and of course Ford digito Mitsubishi Hyundai kan do apa dapat iti kompanya iti motorcycle so may iti Kiwi Servicom digito ay yan auto accessories shop o may madlang dagito ay kas iti pong tao yan, no food trip ba, iti berbero kanyo, damat lang enjoy. Nung kayo mo nang gumatang, iti para sayo, ay, para sayo, para forma, nga badbado, nga pantalon, damat lang sa jay, dati aglakaw iti dry goods sa jay. Kaya yung mga gumatang iti souvenirs,
nagapumat karito na dumada mga artist ito bengat ket adam lang ang lakok to iti t-shirt ko nga awang ti Cordillera gumatang kayo niya pangasiyo para sukal ka mango. Ayan, ito ka na yun ang impormasyon para iti car show. At mabaling kontakan ni Ma'am Alma iti 0966-932-2910. And of course, dito yung makadwang first Benguet. Yes, may kadwang event niya. Dito topic at dito first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Dito pala ang itakawanaan ng mga isayang kat ang music festival o folk rock and country music festival dito yung Benguet. Sumawi sa amin, dito ay Benguet artists and entertainers. May kayo, ibangon tayo manan iti music industry. Dito ay Cordillera. Birok tayo apo, noon niya tikasta tayo. Ang matangkilik, tama ba? Ang Tagalog, nayunan tayo ti Tagalog na. Matangkilik ang ating musika dito sa Cordillera. And of course, iti makatlo ka iti pasini di igoro. Mga awis matag ito ay Benguet filmmakers, producers, directors, actors, and actresses. Mabarinda kami nga kuntaan na kini Sir Sindong Talao sa tikadwata yung host dito yung events. Iti number ko at 0949-411-4126. Yan, no, dati sa Luzon yung abo. Yan, no, kahit yung umay, makijoin kat kuntakan da kami lang ako. Tapno may schedule tayo. Jay umayan nyo. Tada ito ikat sa nga pulong aldaw ang event. Alright. So dito man iti programs of activities kapsat kailan intro May 26 kat dito yung opening na dito yung event. And of course, agrugito iti oras ti alas 3 sa iti malam opening program. But of course, opening iti car show. Can opening iti folk rock in country music festival. May 27, ada iti same registration or SIM card registration assistance with the Smart in Globe. Yan of course, nabalpas dati kat presentation of car show participants. So with the car show organizers. And of course, sumaron ito iti ethnic night. With the Benguet entertainers. And on May 28, agrugito yung mananti oras, teras GC Texapa, of course, SIM card registration assistance with the Smart in Globe. And of course, sumarano take at Family D out on the spot, search for natatanging pamilya. Yan, adamot iti crusade or Christian concert. Pwede may, yes. Ito no, May 29, kat ada iti comedy night. Ito oras alas 5, iti malam. And of course, music and pasinidi korot. May 30, all about cars. So, yes. Ako, rugita iti oras ti alas 10 agsapa. And of course, numalam na kat country afternoon or country evening with the Benguet entertainers. Yan. Mabuya dagito ay mabuya yo. Dagito ay country girls in country cowboys. Manyaman da ito ay ipresenta. May 31 kat music and comedy with the Benguet entertainers. Dugo tayo ti oras ti alas 5 iti malam onwards. June 1, adama dagito ay youth niya awit ng kabataan with the Benguet young entertainers. And June 2 in 3, so na ito yun po, talagang folk rock and country music festival revival night with the Benguet entertainers na duma-duma po iti umay dito ya po. And mang entertain kada kayo. Ito yung legend ng singer iti Benguet, recording artist. Ganda doma pa ya po. And June 4, kat dito yung matlang iti finale iti car show with the car show organizers can of course na malapas ito kat isa mo iti finale iti folk rock and country music festival with the Benguet organizers and Tapi events. So dito ka rod 83 in 1 ng
Taffy Events, Car Show, First Benguet Folk Rock in Country, and Pasini di Gorod. Dito kat maangay into no May 26 to June 4, 2023. Dan rin po, manulangan nga daw po. Yan, maangay sa Divay area, Wangala, Trinidad, Benguet. And with your trolley, DJ Al, as your host with Mr. Sindong Talaw. E oras ng kadalasay sa 35 iti Rabi, sa number Philippine Standard Time, mga kaibigan. Kaya po ay nakikinig dito lang sa 90.70 Radio. Rosid Bang Live, shout out, watching with you. Alright, thank you very much. Ayan, imbag oras yung amin, ha, buboy agdintingag, iti rito programa tayo. Ayan, nabigyan namin, baka pwedeng pakilaging share. Yan, pasensya kayo tahante kung makashare niya iti Facebook account tayo. Restricted amin. Pati page tayo ng Aweng di Cordillera. Yan, barbarang no maritrip tayo pa lang. Yan, mga shout out kay aming 17 million live viewers around the globe. Florin Kimpaoy, and of course, Rasid Bangla, hello, kamusta? And Chada Kochi, yehan, himbang garabi kadati amin, kastamat. Kani Kali Crisolo Gutransyan, alright, good PM, and Dijal Pauly. Thank you very much. And how are you? And to ating Janice Bonsal, may shout out Zuray de Calamente, and Pahad ni Malabim, kamusta? Okay, hindi ba nagbasa iti text yo, na messages yo dito ay text lang tayo 0938-632-3717. Good evening sir, may sama matawan ni anak nga Anggi. Mangan aksida ti tilaps with salute. Wow, ito ti tilaps. When? Maiba kasi ang schedule niya kaya wala siya ngayon. But anyway, thank you very much. Texter 9159. Parang nabigat ka taday sunan niya. Baka isa pa iti mga kadwa yung nabigat. Maptang jidabim, Sir Dijoal Tanamin, so si Kadadjo, song request, man buliyaw-yaw para ni Aminja itubday. Yan, Florinda, salamat, yaman, yaman. Para si amin itatubday, bingit. And good evening sir, kanaming kay special na Jem ang kanta nga Bumalaka ay buwan. Tipagaya mo, hello siya, salamat sir. And Bumalaka ay buwan. Kamusta kayo amin dito kapangan Benguet? Alright, may sapang text ito ay nagapo kini 4368. Ay, anyano ti kaskasta ti binay ko. 40 minutes virak, maidap umada. Salutnan, pagkipukaw ga, ating sir. Niapi ka na, apo binay ko. Ag-idap umada ano iti silaw da ijay virak. Itugon Benguet, Philippines. Dito ka ating patulod ito may isang concerned citizen. Texter 4368. Anos lang, baka lang damdama. Ano, piyansyon ang siya kalkayurtan so man in a ship isyan, ay man in a ship isyan, no? Man in a ship ekorente. Malagap ko kay DJ di istorya di ko. Kuwanti kuryente na gamin sa balay da. So jay nanang kan jay anak kat nagsabay nga nag-anak. Nagsabay nga nag-anak. Ako na jay tatang kan lulong. No, ibagada nga, apay, nagsabay kayo nga nag-anak. Ibagay mo, awang gamin ti kuryente ijay ayan mi. Okay. Nagsabay nga nag-anak nga, siyempre sa balit asawa na, di anak. Ay,
May sama yung text ito ay nagapo ko nito 076. Good eve, Mr. Deji. Bato ka naman, di kanta patag layad ko. Isagot ka ng manlay layad. Mr. Deji. O, ay, takot ka manlay layad po. Okay. Sa pwede man natutuloy direct programa tayo. Kaya tinti man na pagyaman ng pwede ito dumang sponsor tayo. Dahil ito ay 80 Shop is Cafe and Restaurant. Kaya of course, itagin si Shop Police Accessories. Dito ang programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jai Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrin at Benguet. Inaldaw da ang lulukat, iti oras, iti alas 6, itagsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jai, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pang-ivinyoan iti birthdays, seminars, binyag, kanda pa ang special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitahan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda. Police Accessories ba? Iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya, Police Accessories. Iti papanan nyo. Masarakan sa Jai, second floor. Iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrin at Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw na lulukat kapsat kailian. Hing kayo pakagatangan, karito hindi kalidad. Nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms. Ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency. Iti 0947-580-9395. Iti kanayunan ng detalye, impormasyon. Saksak bata ni Ola. Okay, 8 horas ang kada alas 6:42 iti Sardam British Standard Time. Yan, kariti madamang aglutluto mangan para iti pang rebida. Masimasin nyo lang iti mga na po. So again, ginamit 17 million live viewers around the globe. Thank you very much. Mark Vincent Galad Marquez, may shout out. Nimbang Garabiti Amin, shout out man. Ayan. Shout out nga dingdingag haba ang pinpintor dito Asin Road. Request man. Binungor, ayan. Yeehay! Ayan, mag-garo siya amin Tasin Road. Kamusta kayo amin? Hindi apa, awan na dyan binungor nga. Saan yung patanas prokomat dyan binungor? Wala pa sin siya kapsat Mark. Awan man ito siya binungor. Wala pa na nga ta. Pasensya, awan talaga. So, dito pa yung man buliyaw yaw para kanito amin na po. Man buliyaw yaw. Yeehaw!
Hi, Emilio Lorenzo Maction. Hello, kumusta kayo manong? Hello, sir. May kaman na shot, iyak, bitag. Hihi. Tika rin, good evening. Yan, nakala kumusta man ang Emilio. Yan. Ato'y kadam Kasi nga, si mapekadid bitag. So, nga nangatakadid bitag, oh. kanak at iman mangilas udong ansan rita na mailak sika nay kasinlay dekay ibaga marikrik na para sika nay unggay na ulaw at puso ang sika ay unggay na ulaw ng puso kan sika. Alright, Manbul Yal Yal. Kaya ang kanta kati sa South Radio Apo, iti Cordillera Beach Resort. Masarang sa San Fernando La Union, Barangay Pagudpod. Ada iti swimming para iti kids can adult. Of course, beachfront. Oh no, yes, beachfront. Kat no kaya tumat iti panganan, ada mat restaurant. No kaya tumat ti agbar, ada iti resto bar. And of course, no kaya tumat overnight, ada mat rooms with fully air condition. Saan pa kayo mga kaibigan? Yan, mabaling pang vinyuan karito ay exclusive nga okasyon nyo. No, niya mandagta nga okasyon nyo hapon. Yan, of course, mabaling pa iti team building. Iti ka na yun ng informasyon. Mabaling yung kunta ni Soda, it's 0929-371-5606. Bueno, 0930-320-30112. Manabisitan lang iyo lang iti Facebook page dyan, Cordillera Beach Resort. Yan, supportaran tayo po. Dito yung beach resort, iti kail yan. Dito ay Cordillera. Alright, Cordillera Beach Resort, located at San Fernando La Union, Barangay Pagudpod. Kaya dito ang programa isagsaw dito nga po, iti showbiz cafe restaurant, resort to Benguet. Mabaling kayo dumagas ng kape, mga ag merienda. Kaya ramanan, dagiti nagkakaimas ng mahmakan ng specialty da. Ada iti rice toppings, short orders, snacks, kanda dumapay. Aga-asiptar da karito ay catering services para itakasar, binyag, birthdays, meetings. Yan, of course, mabalay kontakan. Buwan sa pola ni Ma'am, yes, Miss Julina, Miss Alin Binaldo, uno ni Manang Olit Cosalanslino. Awan ti problema ti paradaan, naglawa kapsat kay liyan. Libre pa iti wifi, pati brewed coffee. Alright, service cafe restaurant, resort of Benguet at your service. Ada pa na dapat bati hang siyam nga minuto sa sakbayan ti alas 7 iti Rabi Philippine Standard Time, mga kaibigan. Yan, Manong Cabromano, yes, Chamos, mga shout out. Hello, musta dito Italia. Okay, dito ang programa isagsaw na radio apo, it's Smoke and Barrel Resto Bar. Pang-abers, pang pamilya, pang barkada, mabalin amin. Yan, pumasya ka lang sa Jai. Nohang kayo mabitbitin na po, dito ay sintro. Enjoy kayo. Kalaklasi nga inuman, it is serves da sa Jacobs at Kilian. And of course, makawas kayo madlang, iti ito ay isa concert focus or upcoming concert focus, iti Aweng ti Cordillera in partnership with the Tropang Pochi, 85 Community as in Road to Benguet. And Aweng ti Cordillera, jump for a cause, let's save 2 more lives. And of course, dito kat maangay into no June 9, 2023, Friday sa J Smoke and Barrel Resto Bar, 4th floor Summer Pines Residences, Marcos Highway. And may isang ticket kat 100 pesos. The beneficiaries tayo dito ay kat ni Ma'am Roslyn Bacot Aglasi, diagnosed with chronic kidney disease, stage 5. Kini Ma'am Rodora H. Abloyan, diagnosed with invasive
carcinoma of no special type with lobular features of right breast stage 4 bones. Nagkatidog niya. Yan, both residents of KM6 Asin Road, Tadyangan to Babengan. Yan. Makaya po, nakatulong kayo. Nag-enjoy kayo pa. Ito kanayon ng impormasyon. Yan, para itireto tickets, mabalin nyo nga sa pula ni Mr. R.G. Flores sa Balogo, Kagawad. And of course, kini Sir Job Udan, Sir Melchior Pahito, kani bro R.C. Tagtagon, Ma'am July Doorbells, kini Sir A.D. Abloyan, Romeo Aglasen, and of course, kini Cap Feliciano B. Lipda Jr. Okay, so dito ko rin the upcoming concert for ko sa Aweng de Cordillera. And ang partnership with the Tropang Pochi, Itisenko Community. And Tewan Pagyamanan mo ni Apo Councilor Eugene Gabino, ito pa nag-sponsor, iti printing, iti tickets. Thank you very much, Apo Councilor. Salamat, iti suporta. Asin, ya po, agkakamayat ading. Ay, mayat na ito. Ayan, kasi ti apo ko ng mayat. Okay. Kaya tala, ulit-ulit ang tayo manan i-promote ito, 3-in-1 event sa iti Tape. Yan, Tape Events presents car show and car sale. And of course, first Benguet Folk Rock in Country Music Festival. Kan pasini di Igorot. 3-in-1 nga kasuna. Kakaslang kape nga dati asukar na. Ada iti creamer na kan ada iti kape na. Okay. At ito kat mga ito na May 26 to June 4, 2023 sa G.A.D.V. area. Wangan lahat rin at Benguet. Yan, para iti-ride car show, awis na ito ay ada iti vintage cars da. Yan, open entry para karagito ay Baguio Benguet. Taga Baguio kan taga Benguet. And registration until May 24 for minimal registration fee. Kaya of course, awis man lang ito ay second-hand cars and truck sellers who are interested to display their cars, trucks for sale for minimal display fee. Alang na dito apo, iti makita yung sa jay. Magatan yung sa jay. Food trip, iti pagsasaritaan. Doon niya. And of course, dry goods man, iti pagsasaritaan. Dumatlang yung jay. Ito ti ag-display. And of course, iti car accessories kapsat kelyan. Dati tayo, iti pungtaw. May isang sponsor tayo na ito ay and of course, dito yung Folk Rock and Country Music Festival kan pasini di Igorot. Mabalinda kami kuntaan kini Sir Sindong Dalao. Iti cellphone number ko 0949-411-4126 for more inquiries. Ayan. Ano dati sa Studio Apo. Ano kahit yung makijoin niya. Tabno may schedule tayo. Noon niya ngal daw iti umayan yung pag-perform. Dito kakailian, nakakadwa. Benguet artists and entertainers. Ang kadanag, ada ti kape. Ada ti kape, ada pa pagpiliti. Sa nga umasyento niya. Yan, PMSDK. No, may sagana tayo iti schedule. Talaga ro, dala pasensya. Awan ti oras na yun. Well, anyway, thank you very much. And ito nung bigat malan, ito kasi malang oras. Kaya of course, ito malang istasyon. Yan, baka hindi ang kita makakadwa tayo. Yan, makakadwa yun. Kapasat nito bigat. Salamat dito ka na yun. Panagsuporta, panagdingtingeg, panagbibuya. Ito rin programa tayo digital special. Manipul pala nito 90.70 radio. Alright, digital arigri bonus bungsal may watbati ay tinaragsak ka nagasat nga oras ti amin sa kapada. God bless all of us. Is the safe and is the healthy niya po Diyos ti Agnia. Bye-bye!